Mutito-ini wa Mau aikari marahuthira njira o ciothe iria mangihota gutigirira ni marikia guthamia utonga wao ihinda-ini ria thiku 17 ciukite. Ndurumeni ya maabitha a borithi mutito-ini uyu yonanitie aikari mari mihango-ini ya guthama niguo kuhe thirikari mweke wa gucokia riri wa mutito wa Mau. Tuliingia hapa bila kujua, kwa wale walitutangulia kabia ni inji mzuri mahali pa kuishi, lakini mwisho tukajua kweli ni inji ambaye haistahili kuishi. Commissioner wa gicigo kia Rift Valley George Natembea ni ariganite na uhoro uria ukoretwo ukirikana wa kunyamario kwa aikari, akiuga ni maraheana uteithio wao igana kwa igana. Hatuna haja hata kidogo kuharibu mali ya mtu. Kama mtu alikuja hapa kimakosa, tumwambia hii mali ni water catchment, unatakana kutoka, tumempatia muda wa kutosha wa kutoka. Na wanapeana ruhusa ya kutosha, tutoe chakula yetu, tutoe vitu vyetu, hata vile tumengoa nyumba, wanatupea amani. Kama kuna watu wetu ambao wako hapa wangependa kusafirisha vitu zao, wanaenda mbali na hawana ile uwezo, pia tuko na malori ya serikali ambayo iko hapa ambayo tunaweza kusaidia ili nao watoke. Mathomo cukuru-ini iria iri muhaka-ini wa mutito no marathie na mbere, ona gutuika iria iri thiini wa mutito ni ciahingirwo, gukirikana aingi a arutani mari a kwirutira na onao ni mathamite. Natembea augite maabitha a borithi no meguthie na mbere na kuhura birigiceni, ona thengia wao gukorwo mangetheirwo ni ugwati kuona kiumia kihituku umwe wa maabitha a borithi aria makoretwo makihura birigiceni mutito-ini uyu ni athecirwo na mugwi kiero-ini. RDU wanafanya patrol ile ya msitu, maana wanajua mara nyingi tukifanya kazi kuna wale ambao wanachochea watu, wanaanza kuleta fujo za kikabila ndani ya msitu. Pia kule maisha mengine lazima yaendelee, kuweka utulivu, kuweka law and order, na wale mofisa wanafanya kazi hiyo. Thama ino ikinyete gicunji kia 85 hari igana. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Gathoni Wanjihia.